Saya tengok tajuk dulu. Tajuk saya banyakkan simple saja, eksperimen simple. Tapi in term of fundamental lah, kena buat eksperimen. Okay, kena buat eksperimen. So tajuk Cung apa? Apa tajuk Cung? Effect of coolant tap and flow rate in air liquid phase. You punya benda ni saja, kotak ni. Tapi nanti kita tengok schematic diagram lah. Ni alat-alat dia lah. Ni dia yang dah sambung, dia tak sambung lah. Ni alat dia lah. Kan? Nanti detail PSM2 lah. Okay. Saya tunjuk dulu alat dia simple je. Cuma dia nak sejukkan dalam kotak ni pakai TEC. pakai ni lah, thermocouple, TEC, pakai ni. Okay, you kena tahu sikit electronic circuit. Electric circuit kena tahu sikit-sikit dah. Okay. Lepas tu Syahira, Saya buat performance kamu kena yang first time buat. Tak ada orang buat lagi. So basically macam ni lah. Kotak pakai kotak besar macam ni. Cuma yang dalam ni belum ada lagi lah. You kena buat lah. Kita fabricate simple je pakai pipe ni. Kita kena beli banyak pipe lah. Sebab dia banyak size kan. Macam mana? Sebab dia macam difference hole. Maksudnya saya kena beli banyak pipe lah. Pipe panjang lah, nanti you potong nanti susun dalam tu. Bukannya size yang raise. Bukan, yang lubang tu adalah nanti you tepuk dekat pipe ni lah. Tapi kan ada fabrication sikit lah. So macam yang Chung ni ada student dah buat, mungkin fabrication ada minimum lah. Unless dia kata tak sesuai lah ni, saya nak pakai yang besar sikit lah contoh. Itu untuk pulang pada kamu. Okay. Siapa ni? Akmal. Ni alat kamu. Jadi budak-budak dah buat. So mungkin ada fabrication juga sikit. In term of you nak kena modify sikit. Mungkin kalau dia bergegar ke, budak-budak ni buat sebelum ni tak okey ke, you kena buat modify sikit lah. Okay. So yang tu detail lebih pada PSM2. Okay, so PSM1 you kena baca paper, buat summary bla bla bla. Dia akan jadi under literature review. So PSM1 you buat report saja. Report dari segi tak ada eksperimen lagi. Cuma sebelum cuti semester seterusnya, you dah kena decide barang apa nak beli. Sebab kalau you lewat, nanti buka semester PSM2 barang tak sampai lagi. Faham? Okay. Okay, boleh? Ada soalan lain tak? Sebelum proses start. Ada? Ya? So PSM1 you kena buat report saja. Maknanya dia tahu konten dia, report dia. Satu cover page biasalah, ada tajuk dia kan, cover page. So sebenarnya lepas tu ada dedication, acknowledgement. So yang ni probably tak payah masukkan lagi lah, masuk masa PSM2 nanti bila full report. Okay, cuma cover page biasanya ada lah tajuk, nama kamu dan sebagainya. Kedua, kena ada abstract. Abstract ni macam ringkasan lah, ringkasan the whole project kamu lah. Okay, so for PSM1 ni you tak ada apa ni yang full punya punya research lagi. So in term of abstract, mungkin you boleh tahu objektif kamu bla 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 tu, ringkasan, problem statement bla bla bla, the content of your literature review yang you dah cari apa semua. Nanti bila PSM2 baru you revise balik abstract. Okay. Kemudian kena ada table of content. Table of content. Kompat, dia ada list of, ada dua list of abbreviation. Yang ni adalah short form. Contoh CPD. C stand for apa bla bla bla.
Okay, lepas tu satu lagi list of symbol. Semua simbol yang you guna ataupun you stick dalam literature review, you kena tulis kat sini simbol maknanya. Contoh V, velocity, unit meter per second. Macam tu, ada banyak lah. Okay. Okay, lepas tu baru kita masuk chapter 1. Chapter 1 in term of title adalah introduction. Introduction. So content dia dia ada background. Mungkin ada background, mungkin dalam 1-2 pages. Pages. So dalam background kena include reference. Tapi kalau you ambil statement dalam paper, so you kena quote kat situ. Okay, you katakan, you kata ada satu sentence tu, SG equal to bla bla, contoh bracket author dia siapa, use 2003, you kena letak lah. Okay, problem statement. Problem statement ni problem yang you nak solve lah dalam eksperimen kamu, kan? Apa masalah dia? You cerita apa masalah dia, mula intro dulu, intro sikit-sikit. Apa masalah? Contoh-contoh macam Chung punya. Contoh, you ada cooler box. Masalah cooler box ni, contoh nak sejuk tu lambat, contoh. So you cerita masalah dia apa, bla bla. So how to solve? How to solve refer to your title lah. So you kena relate lah. Okay. So you ada lebih kurang ada intro sikit. Intro, problem, solution, based on your title lah. Relate to your title. Okay. Objective 2 to 3 objektif. So, saya dah bagi objektif kat situ. Cuma objektif ni nanti kita akan revise balik sampai okey. Okay, yang ni bukan yang finalize punya lah. Okay. Objektif, scope. Ada 2, 3 scope. Scope dia lebih kurang objektif. Cuma dia kena relate dengan objektif. Scope dia, contoh you kata objektif, you want to measure the temperature, contoh umum, general. Scope dia elaborate more on the first objective, for example. Scope number 1 elaborate more for the objective number 1. Tadi you nak suka suhu kan, tapi suhu apa? So scope ni dia bagi limit supaya nanti kalau masa you present, panel tak tanya lebih-lebih, sebab you kata scope kamu setakat saja. You nak measure contoh inlet dengan outlet saja. Dalam saya tak mau kisah. So you letak kat situ dalam scope. Kalau you tak letak, nanti dia panel boleh tanya macam-macam. Okay, itu scope you punya objektif. So dekat scope detail sikit lah. Suppose kalau objektif ada 3, scope ada 3, lebih kurang macam tu, minimum. Okay. Okay, ni content untuk chapter number 1. Okay, salah. Ada? Faham? Nombor 6. Chapter number 2. Chapter number 2 adalah literature review. Okay, yang ni adalah main literature review. Yang ni adalah main content of your PSM 1. Main content dia adalah literature review, chapter number 2. Yang ni paling panjang, sepatutnya paling panjang. Okay. Paling kurang at least 30 papers. Paling kurang you kena refer, you kena baca. Dan paper ni mesti include dalam
Ada you baca, mungkin you baca more than 30. Tapi yang katakan 40 papers you dah baca, tapi mungkin yang apa ni, yang 10 paper lagi tak masuk. Saya tu tak termasuk dalam ni. Okay tak? So yang ni 30 paper ni hanya yang you quote dalam you punya apa ni, you punya ni lah, literature review lah. Kalau you just baca saja, dia panggil bibliografi. Okay, reference dalam reference list. Yang ni adalah yang you quote. Kalau you baca saja, dipanggil bibliografi. You baca saja, still boleh list, tapi you list under bibliografi. Tapi biasanya jarang letak bibliografi lah. Letak dalam reference. Okay. Macam mana untuk literature review? Literature review, you explain apa saja, contoh tajuk kamu berkaitan dengan TEC. You cari saja any information about TEC yang you nak tahu. So you include dalam literature review. Cuma in term of arrangement dia akan jadi ada bentuk macam bentuk segitiga macam ni lah. Mula-mula intro dia lebih kurang you cakap pasal general lah. Okay. Kemudian you pergi spesifik topik. Apa cerita yang lebih spesifik berkaitan dengan TEC contoh. Okay, spesifik topik. Kemudian topik related to your title contoh. Yang ni spesifik, mungkin tak relate sangat kan, tapi yang ni relate kepada you punya title. Okay. Lagi fokus, you cari what I call paper close to your topic. Ini nanti masukkan sekali. Jadi makin kecil, makin fokus. Betul tak? So that's how you what I call arrange in terms of topic under literature review. Okay. Kemudian make sure reference yang you letak dalam ni adalah reliable paper, dan juga you letak dalam literature review sama dengan dalam list of reference. Ada student letak tapi dalam list ada kan. Ada juga student letak dalam literature review, boleh check paper tu tak ada, sebab dia copy terus daripada paper tu, reference daripada paper dia letak kan. Kadang-kadang silap pun ada. Okay. Okey, ada kesilapan yang selalu student buat. Contoh dia baca paper kan, paper 1 until contoh paper 30 contoh. Okey. Dia letak dalam literature review, dia seolah-olah macam dia summarize subtopic number 1, summarize paper number 1. Subtopic number 2, summarize paper number 2. Yang tu bukan. Tak mau. Apa you buat? Contoh dalam 30 paper ni, nanti you baca, you groupkan dia. Contoh, ada 5 paper kat sini. Contoh 5 paper, P1 sampai P5. Dia discuss, contoh about TEC. Contoh So you groupkan dia under one subtopic. Ada 5 paper lagi, contoh P6, P10 contoh. Dia study berkaitan dengan eksperimen. You groupkan dalam satu. Dia tapi yang ni tak fix, bergantung pada kamu lah. Title bergantung pada kamu, tapi you kumpulkan dia. Bukanlah satu subtopic tu satu paper saja. Copy paste tak mau. Yang soalan lah. So you boleh akan ada banyak subtopic based on the content of the paper yang you baca lah. Right. Okay. Masalah? Okay tak? Okay.
Okay, yang ketujuh. Chapter 3. Metodologi. Okay, metodologi macam dia ada cara, dia bukan prosedur. Dia cara kamu nak buat eksperimen. Macam mana you conduct you punya research. Termasuklah prosedur. Prosedur tu adalah salah satu under metodologi. Okay. So dekat sini you ada general methodology. So biasanya yang ni follow your flowchart lah. Flowchart. Nanti you letak flowchart, nanti you kena explain. Dia bukan letak flowchart saja. Lepas tu kena ada apparatus setup. Kena ada schematic diagram lah. Okay. Contoh saya bagi kamu kan, ni schematic diagram dia. You kena ada lah schematic diagram under methodology. Okay. So saya tak mahu you copy paste print screen daripada saya punya drawing. Saya nak you lukis sendiri. Boleh? Dia pakai words boleh. Mana yang sesuai lah. Kemudian you ada procedure. Procedure yang ni adalah initial procedure. Actual procedure PSM 2. So ini you goreng dulu lah. You rasa macam mana? Kan? Apa yang you faham? Kemudian elok juga ada expected result. You rasa apa data yang you boleh dapat? Data macam mana you dapat? Type of data, graph macam mana suppose dapat? Tak salah tak apa. Tak semestinya betul. Tapi you rasa macam ni lah yang aku buat. Graph dan sebagainya. 8. Last conclusion. So conclusion you tak ada data lagi. Tapi in terms of conclusion, you mention the content of your literature review. Apa content yang you dapat? Topik-topik yang you dapat. Your understanding about the specific topic apa? Bla bla bla. Okay? Relate to your literature review content. Lagi boleh juga you masukkan sikit, tak pasti under conclusion ke ataupun satu topik lain. Under conclusion pun boleh your future planning in PSM 2. Okay. Last sekali 9. And list of reference. Minimum 30 papers. Okay. Ini konten PSM 1. Okay tak? Macam mana cari paper? Tahu tak cari paper macam mana? Pernah cari paper tak? Pernah kan? Dia pakai apa? Google Scholar, Sign Direct. Macam tu lah lebih kurang. Saya pun lama dah tak tengok Sign Direct. Banyak lah publisher punya ni kan. You cari kat situ. So nak cari macam mana cari dia? You tengok tajuk kamu. Contoh kan. Apa tajuk kamu? Performance evaluation of water surface evaporation cooling system using PVC pipes with different holes and also water level arrangement. Okay. So keyword dia apa? Hole size tu dengan water level. Evaporation cooling ataupun evaporative cooling. Yang tu adalah general topik yang boleh cari. Lepas tu baru cari detail. Contoh dia kata performance evaluation of evaporative cooling system. Daripada tajuk dia boleh digunakan sebagai keywords untuk you cari dalam paper. Okay? Boleh? So nanti you akan jumpa banyak, mungkin hundreds of papers. Takkan you nak baca semua kan?
Kan? So you tengok tajuk, you klik, you tengok abstract, you tengok schematic diagram, you tengok conclusion. Okay, tengok schematic diagram. Oh, ni macam ni kan. So you select, you simpan. Kan? Kadang-kadang tajuk dia macam sama tapi sebenarnya konten dia lain. Okay, so you tengok abstract, you tengok ada gambar-gambar schematic diagram dalam tu, you tengok conclusion dia. Kalau you still tak puas hati, you tengoklah dalam baru you tengok detail dalam sikit. Cara you select related papers, relate to your title. Okay tak? Okay. Nanti you akan dapat lah mungkin 50 papers apa semua. Nanti you cari mana yang you nak pakai lah. Okay. Itu paper. Apa lagi? Okay, in term of let's say percentage lah, content of PSN number 1. So yang ni boleh katakan yang ni literature review ni lebih kurang 70% from your report, content in term of length. Okay, chapter 1 until kat sana ni, sampai atas ni mungkin 10% lebih kurang. Methodology lebih kurang 20%, lebih kurang in term of distribution lah. Okay tak? Okay. So kita ada 14 minggu. Dia dah minggu kedua. Kadang-kadang you kena alert dengan what we call deadline untuk report. Kadang dia minta, tiba-tiba je dia minta progress. Minta progress. So sekarang setiap minggu you kena buat kerja sikit lah. Buat kerja maksudnya you cari paper baca. Paper baca. So biasanya kalau nak mudah, you dah select few papers. Mungkin satu hari you baca satu paper mungkin. Satu hari satu paper, you highlight, you cari point-point dia, nanti you extract masuk dalam report kamu. You type je lah. Nanti you arrange lah. Bila you dah type, nanti you boleh copy paste, you susun balik. But compare dengan you baca semua, lepas tu pening. Dan sangat kat situ. Kan? Ada masa baca, ada masa baca, tulis sikit-sikit. Kan? Jadi tak berat sangat. Bila hujung semester tak berat sangat. Dan dia fleksibel. Bergantung pada kamu lah. Detail ke tak detail ke bergantung pada kamu. Okay, apa lagi? Kemudian ada buku log kan. Buku log pun kena tulis. Buku log nanti saya tak pasti dia kena tulis digital ke apa, tak pasti. In term of content, dia bukan macam diary. Okay, katakan day 1 saya pergi jumpa lecturer semadi, kita buat discussion. Bukan macam tu. Discussion, content dia apa? Contoh cerita. Ataupun day 13 you baca paper bla 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 bla. Bukan macam tu saja. You describe the main content dalam paper tu apa. Yang tu. Kalau ada gambar teknikal, you buat. Contoh, you buat fabrication. You lukis gambar sikit. Okay, ni fabrication yang you buat bla bla bla. Okay, boleh. Log. Okay, ni je lah rasanya. So nanti in term of markah kamu, dia ada general mark. Macam mana you handle PSM, macam mana you tanya soalan, macam mana you propose your idea. Yang tu akan ambil kira. So yang tu saya nilai. Saya tengok macam ni you datang jumpa, you tanya, you bagi idea, you planning punya, you punya planning macam mana, okey ke tidak. Yang tu saya tengok. Tapi dia tak ada, mungkin dia tak ada dalam markah-markah apa ni yang formal punya. Okey. Okey, sekarang ada ChatGPT dan sebagainya kan. Boleh je kamu nak buat the whole report pakai. Tapi sekarang mungkin dia akan check AI lah. Dulu dia check apa ni, plagiarism. Sekarang dulu lah mungkin. Cuma AI saya tak pasti lagi lah. AI you boleh pakai, tapi you kena tengok balik. Jangan you contoh you kata you bagi title, you suruh AI generate the whole report. You tengok lah, orang boleh baca. So kalau nak guna AI, you buat you punya report dulu, you improve
pakai AI. Tapi still you kena baca balik. Kadang-kadang dia pun mengarut juga. Kan? Setiap kali you buat AI, you kena baca balik. Betul tak apa yang you nak? Kan? You punya content betul tak, sama tak? Macam tu. Macam saya pun ada pakai AI. Contoh buat paper, tapi saya report, tulis dulu. Lepas tu baru minta dia buat recommendation. Lepas tu kita tengok recommendation okey ke tidak, baru kita accept. Jangan kita accept 100%. Okay. So meeting kita mungkin by default hari Rabu lah kot tak boleh. Rabu 2.30 macam tu. Boleh. So untuk semester ni at least 2 minggu sekali you report something lah kat saya. Mungkin you dapat a list of paper, mungkin you kata tak pastilah ni, you dah tanya pun lah. Kan? Janganlah sampai ujung semester baru jumpa tu siap lah. Paling kurang 2 minggu sekali. Nak datang sekali pun boleh, nak datang apa ni, asyik-asyik pun boleh. Unless saya kata okay, semua kena datang ada briefing, you datang macam ni lah. Okay. So kebanyakan untuk SEM ni you baca je. Tapi jangan lambat sangat buat report tu. Baca tu mungkin macam kalau you buat satu hari satu paper you baca pun dah okey sebenarnya, banyak. Kan? Tapi kalau you sebulan satu paper tak boleh. Cuma nanti kalau paper yang macam simulation dia ada susah sikit. Mathematical punya apa ni, equation susah sikit. So you cari yang mudah you faham lah. Dia tak ada masalah. You nak letak paper simulation pun boleh, paper mathematical model pun boleh. Tapi you nak faham kan susah sikit. Experimental senang sikit nak faham. Okay, soalan.